Hadian Sistem Tech kejing kelak no Assistant Organizing Secretary jong Khasi Student Union nong pendeng union usamla Jonas Tarwell Shangren ubala kelak dah kaspotrek urusau kesnam ajar khatsan balala kino ilam jong KSU nong pendeng union hak khandai trek mentau benai risau kilami percaya biang bandawa na kibor bahalo jong ketenat ke koi kekhia lengba ka civil hospital nong ston man penpau percaya ka daw jong kejing yap we ni ki para dekot jong ki hak kesnam balala kino ilam jong KSU nong pendeng union kila penpau kejilingo bawat lagi doktor hakas nam balala hadin bakila dable ka postmortem bat ki we dik jingnon kam bade benne komjo ka kaipot na ka forensic science bat ka histopathology kila ong bay ka kaipot an sapnmana tanga po arpsau ni sapo pra kanta handai mentawat hadin prahajar news pa anrupo kantaro ampat la ban penpau ka kaipot ban pensya ka daw jong kejing yap jong samla Jonas Tarwell Shangren idap ka jing snow kya ban idap ka jing snow du jingshania ni tanat police department ba kumjuru na po civil hospital ba gale ka postmortem re wat hin system badap jia te jingjia na galian jong ki doktor kim patla ban ai ya cause of death ni ka daw ka jingyap boleh tu semua ya bat na galian jong ka police department ka kum bujingtip ka jongi ba hadu kini bisni komisyon patle ai pariu idak em halor ka te ka jingklan na jong we ni para member jong sengi na po unit but ka baki nagalian jong ki kulit ku pileu I le jong hikmat but atu bajan mit ni tu steng ni nagalian jong ki kila one page hi dilaga jong hikmat but kilara hi ru chapo hospital limba ki police department hi nang tu nimyo ko borsu member lagi le mi na ko por nega po civil hospital ru na le mi mankeli menwat jingtip halor ka katau ke jingyap jong ti prasamna ba nagaliang jong doktor boleh de postmortem ni ong ba ki up ya ka forensics science ba ya ka histopathology report rai what hadin boleh bio intake report ru nagaliang jong doktor boleh de postmortem impala ban declare lani ba ai ya katau ke jingyap jong ti prasamna na po unit isumi nagaliang jong police department klayo la kamslem mi gitu ka forensic science ba ya ka pathology report ba ya ka tarik mission la kan mau ha ndrei ni tikna bala yo namar ba nagaliang jong ba hinga sem klayo ya ka take report nagaliang jong SI ya report ju la lekni shi ba hing tang ba ka tu kan isin ndrei hadin ba ukhem man mi shu nagaliang jong ikum baseng ba ka di ba hing ya lekni support hanap man kali man perthau noi nagaliang jong iru ilo aida umba nimla on aya cause of death namar mirang ap ya ka forensic science report bat kumjuro naga histology or report ing so ban ongba nagaliang jong ke civil hospital kadai ban I know ya kadau cause of death namar bai tik report ada bio bat nagaliang jong police department kan slang no jong kam namar ba perkum bajingtip ko manu malaga jong iwa hari ni kilais pa rup sansni ru bajja ke jingja nagaliang jong police department commission patla banle ei em halor te jingja kino ilam jong KSU nong pendang unit habai keren bagi nong pathai ko bor hakani kesngi kilong basyen ken select banyak kendo yo medical superintendent ka civil hospital banyak keren halor kani ke benta kenang bagi pai ba kumjo ki ba yeng basam kintep ya ke daw jong jingyap jong ni usamla